Ćao dragi moje devojke, danas sam dolazim sa ovako jednim make-up lookom koji sam priredila za veliku maturu. Ovo je svakako nešto jako dramatično za neke onako malo smelije devojke, rekla bih. U pitanju ovako jedan Arabic style make-up. Kao što pretpostavljam da sumnjate da... Samo jedno oko je našminkano. Na tu ideju sam došla zato što imam šiške s kojima to mogu da zakamufliram. A iskreno da vam kažem, mrzela me da šminkam ovo drugo oko zato što je nedelja i negde pola 11 sati uveče i ja apsolutno nigde ne idem, tako da kad završim sa snimanjem idem ovo da skinem, tako da zašto džabe da se mučim od toga da jedim palačinki, da gledam svoju omiljenu seriju. A vi odgledajte video ako vas zanima kako ovako da se našminkate i dođite se družimo na Facebooku, također to nemojte da zaboravite, u opisu će biti link za moju Facebook stranicu. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se uskoro. Da vizualno podignem obrvu, ću staviti mat belu senku od Inglota broj 373. Sada ću staviti ove dve senke, ovo je Swiss Chocolate od Meka i Frappe od Makeup Geek. Ja ću ih pomešati na ovu četkicu od Meka broj 224 i stavit ću ih u pregibok. Šta mi je danas? Znači stavljam ovako većom četkicom na veću onako površinu, želimo znači da napravimo tu prelaznu boju. Ništa naročito precizno. Isenči tu ovaj highlighter gore. Isto tu senku uzimam na segmentnu četkicu E45 i stavljam ispod oka. Sa istom četkicom uzimam Brown Down, senku od Meka, ovo je jedna tamna brown nijansa. I stavljam je u pregib kapka. Malo niže nego da smo stavili Swiss Chocolate i Frappe. Zatim uzimam ovu mat crnu senku od Inglota u broju 63 i koristit ću ovako jednu špicastu malu četkicu od Meka koja je broj 219 i krećem prvo ispod oka. Najveća koncentracija boje i znači najdeblji nek bude ovdje u spoljašnjem uglu. Kako idete, kad naprijed samo blago uvucite boju, nemojte dodavati. Zatim ovdje u spoljašnji ugao. I isenčite taj prelaz. Jako je bitno da nigde između boja nema grub prelaz, već da se fino one prelivaju jedna u drugu. Svetlo zlatni pigment ću staviti u ovaj unutrašnji ugao oka kao highlighter. A na drugu polovinu ću staviti ovako ovaj jedan žuto-zlatni pigment. Također ispod obrve ću staviti ovaj zlatni pigment što smo stavili u unutrašnjem delu oka, znači ovaj svetli i zlatni. Preko ove bele senke. I osenčite blago u ovu brown. Sada ćemo staviti eyeliner, koristit ću L'Orealov eyeliner u gelu i pokazat ću vam samo na donjem kapu kako ću ga staviti, na gornjem ću ga staviti klasično. A na donjem ćemo ga malo izvući u Arabic stilu, ali vrlo blago. Nećemo opet pretjerivati. To je to, stavila sam još samo veštačke trepavice, pitanje Ardell, nisam sigurna koji broj, ali naći ću na internetu pa ću vam ostaviti dole u opisu videa. Sada ću vam reći šta sam koristila na licu. Za highlighter sam koristila ovo MAC Mineralized rumenilo ili highlighter, ne znam šta je već, prilično je svetlo, tako da ga ja koristim kao highlighter. Zove se Talk of the Town. A kao bronzer sam koristila ovaj Diorov matte bronzer.
Koristila sam ga kao bronzer i kao rumenilo, sve onako zajedno, nanalazim ga preko cijele jagodične kosti. Ovo je nijansa 4 Spicy Matte. I kao rumenilo, ali njega sam stavila vrlo malo, koristila sam ovo Estee Lauder, ovo ombre rumenilo, ovo je neka koralno narančasta nijansa. Broj 21, njega sam stavila vrlo malo i to samo ovdje na jagodicu obraza malo da unesemo još malo neke boje i topline. Zatim što se usana tiče, prvo sam ih okvirila ovom olovkom u boji mesa od Meka, zove se Sour. Znači uokvirila sam i blago osjenčila tu olovku unutra, a zatim sam stavila ovaj predivni, prelepi Too Faced karmin. Ovo je karmin neki onako u boji kože, boji mesa, ali nešto svetlije. Stavila sam to i preko svega toga sam stavila ovaj Skrouse Nude, jako svetao sjaj za usne od Meka koji se zove See Through. To sam stavila onako preko cijelih usta i sve to lijepo osjenčila. Tako da su usta malo onako na neutralnoj strani, više nešto nude. Mada bi za pravi Arabic style trebalo onako da budu baš jaka, na primjer crvena usta ili bordo. To je to, nadam se da vam se svidio ovaj moj Arabic make-up za maturu. Zanemarimo ovo drugo oko, imamo šiške, zato postoje šiške. Napišite mi u komentarima da li ste zadovoljni, da li vam se sviđa i ako imate predloga šta bi se sljedeće videa htjela da vidite što se tiče ove šminke za maturu, ne zaboravite da mi napišete u komentaru ili da mi pošaljete poruku na Face. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao drage moje devojke, danas sam dolazim sa ovako jednim make-up lookom koji sam priredila za veliku maturu. Ovo je svakako nešto jako dramatično za neke onako malo smelije devojke, rekla bih. U pitanju je ovako jedan Arabic style make-up, kao što pretpostavljam da sumnjate da samo jedno oko je našminkano. Na tu ideju sam došla zato što imam šiške s kojima to mogu da zakamufliram, a iskreno da vam kažem, mrzela me da šminkam ovo drugo oko zato što je nedelja i negde pola 11 sati uveče i ja apsolutno nigdje ne idem, tako da kad završim sa snimanjem idem ovo da skinem, tako da zašto džabe da se mučim od toga da jedem palačinki da gledam svoju omiljenu seriju. A vi ogledajte video ako vas zanima kako ovako da se našminkate i dođite se družimo na Facebooku, također to nemojte da zaboravite, u opisu će biti link za moju Facebook stranicu. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se uskoro. Da vizualno podignem obrv, koju ću staviti mat belu senku od Inglota broj 373. Sada ću staviti ove dve senke. Ovo je Swiss Chocolate od Meka i Frappe od Makeup Geek. Ja ću ih pomešati na ovu četkicu od Meka broj 224 i stavit ću ih u pregi bok. Šta mi je danas? Znači, stavljam ovako većom četkicom na veću onako površinu. Želimo znači da napravimo tu prelaznu boju. Ništa naročito precizno. Isenči tu ovaj highlighter gore. Isto tu senku uzimam na segmentnu četkicu E45 i stavljam ispod oka. Sa istom četkicom uzimam Brown Down, senku od Meka, ovo je jedna tamna brown nijansa. I stavljam je u pregib kapka, malo niže nego da smo stavili Swiss Chocolate i Frappe. Zatim uzimam ovu mat crnu senku od Inglota u broju 63 i koristit ću ovako jednu špicastu malu četkicu od Meka koja je broj 219 i krećem prvo ispod oka. Najveća koncentracija boje i znači najdeblji nek bude ovdje u spoljašnjem uglu. Kako idete, kad naprijed samo blago uvucite boju, nemojte dodavati. Zatim ovdje u spoljašnji ugao. I isenčite taj prelaz. Jako je bitno da nigdje između boja
nema grub prelaz, već da se fino one prelivaju jedna u drugu. Svetlo zlatni pigment ću staviti u ovaj unutrašnji ugao oka kao highlighter. A na drugu polovinu ću staviti ovako ovaj jedan žuto-zlatni pigment. Također ispod obrve ću staviti ovaj zlatni pigment što smo stavili u unutrašnji delu oka, znači ovaj svetli i zlatni, preko ove bele senke. I osenčite blago u ovu brown. Sada ćemo staviti eyeliner, koristit ću L'Orealov eyeliner u gelu i pokazat ću vam samo na donjem kapu kako ću ga staviti, na gornjem ću ga staviti klasično. A na donjem ćemo ga malo izvući u Arabic stilu, ali vrlo, vrlo blago. Nećemo opet pretjerivati. To je to, stavila sam još samo veštačke tepavice, u pitanju Ardell, nisam sigurna koji broj, ali naći ću na internetu pa ću vam ostaviti dole u opisu videa. Sada ću vam reći šta sam koristila na licu. Za highlighter sam koristila ovo MAC Mineralized rumenilo ili highlighter, ne znam šta je već, prilično je svetlo, tako da ga ja koristim kao highlighter. Zove se Talk of the Town. A kao bronzer sam koristila ovaj Diorov matte bronzer. Koristila sam ga kao bronzer i kao rumenilo, sve onako zajedno, nalazim ga preko cijele jagodične kosti. Ovo je nijansa 4 Spicy Matte. I kao rumenilo, ali njega sam stavila vrlo, vrlo malo, koristila sam ovo